Van noi gam tina Kukite ho zo sin bon chawin jingkha pha Thamul July ni sim khat Tuesday ni khuin zong jingka thuso ngai kit hiti thuso ngai taw hiti Malaysia so ho kokomi amuko le Federation of Civil Society so to Government of India Ministry of Home Affairs palai hon zani zoni sim Chamthu Monday ni khochun New Delhi khopya athum bechan na dingin ki hona talks an nei vi Malaysia so ho chu palai mi som ko hiwin MHA palai ho chu AK Misra MHA to Rajesh Kamble Joint Director Intelligence Bureau le Ministry of Home Affairs MHA senior officials phabetman hiwi MHA palai ho to Malaysia so hon talks an nei avachun Manpur State songa gale tu chung Chamthu hon sei khomovin Malaysia so hon diman tamta an pilud vi chuchi Malaysia so hon diman an pilud ho cho Manpur gam sung ki suke thei Ponte Manipur integrity ki suke thei Ponte tin avelin MHA palai ho chon het sauvian chule Malaysia nampum pin Manpur State sung aki suke ding ka phalpo vetin zong MHA palai ho chon het sa taw vi chule Manpur State sunga gale tu la chamnele mon omne dinga angai chapen free movement a hi zin agam thei penin free movement chi tha sa hi hentin Malaysia so hon diman an bolovian chule galjam ho internally displaced persons IDP so ain munchi hova munchen lut sa hi na ding chung Chamthu hon sei khomovien chuchi IDP so chu athema chen lut sa a tukum sang ni le som ni lenga kum sunge ya internally displaced persons IDP so galjam ho zo si chu ain munchi wa nung chen lut sa na dingen Malaysia so palai hon ni manan bolu vi chule gam pam ni ho phalabeya hung cheng lut ho zo si mat do hi na dingen Government in National Register of Citizens NRC chi thla sau hen ahilo le NRC to bang adang khat boldo hen lang chule state sunga zalenam ho zo si nop na panglovien Government in Suspension of Operation SO agreement extension bolda hen tin zong Meitei CSO lamkai ho chun dimanan bolu vi Meitei CSO ho to MHA palai hon avela ki hona ani ki tingole imfal ko pi zo a ki hona ani ding vien dimanan bolu vien chule state sunga chamnel mo nom do theina dingin aki sam kai pi ho zo si to khona nei khom ding anop nau thu ho zong Phongdoh vien chule chumuna pok sa nei na bachun Malaysia so palai ho chun thudang phabep zong na podo vien Siroi Lili Festival laya thil so MST bus akisun Manipur thu cheng kinoi mangna chung Chamthu ho Malaysia so ho chun an podo kirvien chuchi chung Chamthu a government of India pan la loina ding vien Malaysia palai hon Ngen zong na bolu vi chule Malaysia so ho chun Ministry of Home Affairs MHA through in Government of India hinga memorandum khadan pilu divin imphal pai cham sunga lo bol mi ho ven bit a hi na dingin Government of India hinga ngen zong na bolu vi chule Ministry of Home Affairs MHA ni som thum sung phat an te pe wa gamdang ni ho foreigner ho mat do hi na dinga phat an te pe naw chung Chamthu ho jong cho chuchi talks ani na bachun Malaysia so hon an podo vi chuchi Ministry of Home Affairs in thupi an pe cho gamdang ni ho adi a Myanmar akona Rohingya namni ho le Bangladesh akona Muslim ho aseina hi bovien zadang namdang ho aseina hi lo wangchun Malaysia hon Myanmar akona kuki ho to me be tha te ding an go do hi chukit le Malaysia hon athang thi pe no sultan pe te na dinga kumni wal pan hin la uwa Kukite lifeline Kukite national highway tha sungpi le kangwi ko pi ki kom tu na lampi chung Chamthu ho zong na podo vien Government of India ki go lut wa phalabeya ki sim do chuchi lampi chung changa khulchin na nei hian tin Meitei so hon ngen zong na bolu vi Meitei hon chuchi lampi su sa Meitei hon chuchi lampi su tan na ding chon gale tu la ki pot lai chon Meitei terrorism chuchi lampi a wa le ho cho ni ve thum ve anabulu vien ahin la chuchi lampi chu an khatan zo po vien abanin zadang namdang ho hin til do vien boina ho an thun sa jing vien chuchi jing se jong chi lo vien government hi nga chuchi lampi su tan hi neding chun mele hon pan saten anala jing vi chuchi Meitei se so hon diman apilut hole meeting a pudo ho zo siu cho Ministry of Home Affairs MHA official hon kagel kho pi che vien mopuna ni ho hinga ki thuding hin mabana machal na umte ding ka kine movie tin zong MHA palai ho chun Meitei so lubu ho chu hin vai tha uvi Meitei so leader ho chu July ni sim ni zini khu Wednesday ni khuting le
impal khopia hung kinung le ding hiu vian hung kinung le ting le me mi pi homa sa abai ko nau thu ho apun do ding hi sungpi gam kai sunga tunai cha a deum lo ta thil su an hrun namun Mongin Phai Village Authority hon zani zunisim som thum ni khu chun press statement khat an so do vian achi sa zunisim som ni legup sang ni le som ni lenga ni khu a lamgo thang sing sit son of let kampau sing sidin deum lo ta a Central Security Force so to ki thua samsau hole village volunteer ho mading agot na chunga hin Mongin Phai ko sumi pi hon demna sangta kini yetin Phongdoh vi chuchi chungchang thu to Kisei chun zunisim som ni le ko sanni ni khu chun ki huna an kini yen lamgo thang sing silen sumi te cho nampi le khusung dam na dingen khusung ni hin akon paido nodo hitan achen na ain mun le lo mun sunga zong thu ani ta lo dingin thu thu na le phatsa na kini tai tien Mongin Phai Village Authority in Phongdoh vian chule tu nong tu ban le lamgo thang sing siren wang sit na hi lo le wang phatna ahin tu kha a hi le Mongin Phai khu in ki happy loading mo pu na zong kila loading hi tai tin zong Phongdoh vi sukile tu nong tu ban le nampi le khusung ki pal na dinga Mongin Phai khusung ni ahin boldo kina hi le lamgo thang chunga thu ki tan banga ama chunga zong thu tan na ki bolding hi tin zong Phongdoh vi chuji press statement chu Mongin Phai Village Authority hole youth club ho chule Mongin Phai Women Society hon an so do hi zunisim som thum zani monday ni kho jingka lam ni dan som ni khade minute som thum vel chuan me thei lobol ni hon Tingopol district molnoi palin gam kai sungaum Kukite gam sung is vazang khokoma phale ho chu me thei hon hloading a go vin tractor akai phado chuan ki boinan so do e me thei hon buffer zone kho khela Kukite gam sunga lobol ding a go jing ziu vin muntina boina so do tan me thei hon na ba sela lo hlo thei ne ding chuan Government of India hinga ngen zong pilu jingo vien Government of India to banga in don bu diu ham wang het hi pon ahi la phu bala chung langa kenel tuilam chunglam zo sia me the ho lo bol mi ho wang cho Central Security Force so adia BSF or CRPF on ven bitna piding vin Kisei it's bazang muna me the lo bol mi ho cho me thalin ahin ki ka be tin me the hon social media la ho in an the thang vien ahin la official ta law enforcement agency ho Police or security force a kona meital ki kap na thu so do muding pui Kangui district IT road tuilangam kaya tuzang vaitsung muna primary health center PHC sanction staff fi miso milali hiuvin ahila primary health center muna posting chu staff mili bo hiuvin chuchi staff mili hola chun doctor contract basis atong khatbo hin ama chun kumi kumthum sung hi Primary Health Center cho ahin vet kol to pe hi tai tien KSO Tulang Block President Thangolun kipgian in Phongdoh Primary Health Center cho ahi ding bol ta chi halo hi dan thu hon Phongdoh Primary Health Center phata chi halo ji chan ana adam lo hon lo thelo vien kilometer som thum lenga vela gamla kangui khopi ahin del jingo ahi dan thu ho zong an Phongdoh staff lo jing se zong hilo vien PHC building le sunga thil ho infrastructure zong manthei khat chaum pon government in anadam lo ho sa lo na opot chen khat hitin zong sebe sule anadam lo ho pole na dinga ambulance ki pi zong cho a sip ji in mancha the ta pon chuchi ambulance su ki sim jing lai hi ji chuan asad nilin ta thung tan chuti hi ji chun mo pun ani khon ambulance dang khat ngai to pi na ding win zong ama pan ngen zong na bole Sukile toilet ji chun electric home tamta cho tuin an hlo mangtan chuti hi ji chun gam kai sunga electric mei wa awa lo na zong hi takhat wal ai tai tien KSO lam kai pu na Phongdoh Primary Health Center staff ningling sela ko hi ni dingen KSO tuilang block of president ngen zong na bole Chamdil district chapikarong muna Chamdil MLA an hi chule Rajya Sabha MP an hi BD bearing khilong vai thana le William na kingon an nei vin BD bearing hi zunisim somnil sagini ko a Delhi ko piata asada mono zia na chi hitai BD bearing thilong cho apin namun chapikarong subdivision hopsong thorcham ko sungin an vuido taw vi thuso chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawini ko pha